Kanya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam angkatallu tahu marilu doang narik ko marilu dongi de na itolak parilu dongan na itarima lampur pong Allah subhanahu wa ta'ala narik ko marilu dongi kegero nomor sidi to panditata na sabak mega to de ini sengi mega la ada parilu doang maka doy pusing aga je mi upau maka deh iya ne mu baca insyaallah angkana kandamana ni ko tu kandamana ni ada nomor sidi supaya puasa tak terima lampu pong Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah maganda pak gurang to pandita makari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar beli tomat, jangan lupa singgah beli kanji. Yang jawab salam dengan semangat, mudah-mudahan berangkat haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak Ibu para hadirin jamaah subuh yang semuanya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rilalanna iya waktu mak barakai degaga ada ya makasingi pu ada sengadinna ada asukuru kamarajata lau risisi arjanganna Allahu subhanahu wa ta'ala. Narik kumeloki makita mataramu pipakitata alhamdulillahi rabbil alamin. Narik kumeloki maring kalinga mataramu piparing kalingata alhamdulillahi rabbil alamin. Narik kumeloki mandre meloki minung manyamamu pimutama andre inungang ngirilalan na tiga rota yule mo papasilengangi kega bakso kega coto yule mo papasilengangi kega sirup DHT kega sirup ABC alhamdulillahi rabbil alamin. Nasaba angka nang kamatu sewa wattu mapaimanan ni agagay ipirasay. Ibu biasa makor bu mapaimanan turun kena andre na agaje lo yandre na mapaimanan aja ipirasay. Na cowo buah gore. Alhamdulillah nariko meloki makkareso meloki makkaluang ang kamo pa awatangan na wiringi pong Allah subhanahu wa ta'ala. Yule mo pa makka wesi pantenge yule mo pa makkatan ni wesi botoloe yule mo pa garang ka wesi kacae alhamdulillahi rabbil alamin. Nasabaan ka ng kamato sewa watu jangan kawe si panteng e yulle makka jangan kawe si botolo e yulle makka tani jangan kawe si kacai yulle garengkeng. Wallahi jamaah yang dimuliakan Allah madari we si sinru e mata anak ni riakka madari andre si timpu e mata anak ni riakka magai itimpu mani narek ko melo ki ipandre itimpu mani narik komelo ki ipinung. Nari makwan na naroi di atan na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Narik ko makanja mo pietu. Mataram mo pipakitae. Mataram mo piparing kalingay. Makanja mo pi andre inungang iyang kay mutama rilalan na tiga rota. Yulem mo pamakkawi si pantengi. Yulem mo pamakatan niwe si botoloe. Aja mutak kalupa. Syukuru meringerang ripang Allah subhanahu wa ta'ala. La in syakartum
لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Nari kepada angka kita mana syukuri pun Allah Ta'ala. La azidannakum. Dina apa aja na tambayangi pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala in kafartum. Ia namo nari ko masak karimanang yaro. Inna azabi la syadid. Majepu pacalan na pun Allah Ta'ala. Masaru mapi padi. Salawat tamma patuta. Dina apa aja ikiringangi. Lauri alim alabbi'na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan selawat yang kita baca, selawat yang kita lantungkan, yang kaisi mata ipan nanungang, yang kaisi mata ipak kulik-kuling, yang kaisi mata ipalungi-lungi. Lauri alim labbi'na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakatna salawata napaturungi pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berakakna di kamputta sehingga makanjak manangi waselikna tanat-tanat. Makanjak manangi waselikna tanai, makasim manangi waselikna galunge, makanjak manangi waselikna darat-darai, madicim manangi usahana masyarakat madicim manangi wija-wijata. Amin ya rabbal sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah subuh yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ulan Ramalang kita kenal. Maka deoko ulan Ramalang malumur yakka itarima parilodongan atau angke marilodong. Makanya ulan Ramalang paralui ipamigay parilodongat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spene imega parilodongat ta fene na puji pung Allah Ta'ala. Pene mege parilota pene na puji pung Allah Ta'ala. Dena pada ko pada terupa tahu. Pene mege parilota pene mannau-nau. Purne yalian na milomopi. Angkana yalian oleh mopi. Ne pung Allah Ta'ala pene mege pariluan na atan na pene na puji pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pene iter-iter kimak darari pung Allah Ta'ala pene na puji pung Allah Ta'ala atan na jaman dimuliakan Allah. Nah dito nang kana pudangi malaikat makadhe purani pajani migala ada ni parilon. Nah niga ya dem pada koki umpama ko rupa tawe yarga koki pa bajabae ko ganda ni talung kan itu asisten nakade purani pak purani tak migala dan milau. Tapi ko pung Allah Subhanahu wa Ta'ala pene mege parilon atan na pene na puji pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udauni astajib lakum illauko arilodoak kuria astajib lakum insyaallah utarima parilodongat ta zaman dimulakan Allah. Makanya bulan Ramadan kesempatan idi akai dua pala limata marilori pung Allah Subhanahu wa Ta'ala ilawi kamputa supaya napas salama pung Allah Ta'ala pole risinin na abala-abala musibah-musibah elawir kamputta seri komangi madicim manangi masyarakat elawir kamputta supaya makanjak manangi usahana pangusahae laku manangi baluk-baluk na pak baluk ajane di ba makada puan tan na po do laku mana pak baluk-baluk kupuang elo dong mana. Maka kalau jiwa ini belum mampu mengangkat kedua tangan okko yolona betulai de paniulim Makkah 2,5 riawana jompi ulawange. De paniulim Makkah 2,5 riolona pintun nakabai. Munrin nama kami Ibrahim. Ukurilalanna raudatum min riyadil jannah yang kiri kota Madinah. Maka kesempatan di bulan suci Ramadan
angka barakak na taruangan kipong Allah subhanahu wa ta'ala. Akai dua pala limata insyaallah malumui na terima pong Allah subhanahu wa ta'ala. Ko perlu bu patari-tari alai tamelo doang. Ya, ko dia tulis teri aja teri. Allah. Ini beri gaga. Angkat nama teri tunggang. Ya. Ya. Hadirin jamaah dimuliakan Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat telu tahu marilo doang, narik ko marilo doangi de na itolak parilo doangan na. Itarima lampur pong Allah subhanahu wa ta'ala narik ko marilo doangi. Kegero nomor sidi, ia nari tu pemimpin yang adil. Ya. Pemimpin malampu, ya. Pemimpin adil. Pamimpi dia nama ceko-ceko narik konak kai dua pala limana marilodori pun Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah malumui iterima parilodongan dari pun Allah ta'ala. Makanya ini masyarakat nasidrap elodongan i pamimpita elodongan i bupatita na ituluri pun Allah subhanahu wa ta'ala nama cening atinna bantui kamputta pada cengi kamputta insyaallah. Dengan seperti itu masyarakat si bawa pemimpin bekerja sama iko di masyarakat di petul lima PDC si pada tong ke PDC elo doangan ni tawe tau angke melok pada cengi kampota aja nama kedua anu sih agak sana pencitrasi aja na elo doangan ni nama dicing iya magai parelo doangan deceta iko di paling apa sidupang setidaknya reale wirisesen atau angkai marilo doang. Tapi ko yelo doang ite maja wadi jaji idi mariolo dupai jana jamain dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya yelo doang ni puang bantu kasih bupatiku puang bantu kasih pemerintah aku puang tulungi puang serekuam manginang kay padicengi kampungku yiko madecengi kampungi idi mato masyarakat manyamang. Betul Bapak Ibu? Betul. Puang bantu kasih na pamimpiku puang bantu ibu patiku puang serikuam mangina angkai na paamak kampunge ya ku amangi kampunge nomor sik di jolo idi mato masyarakat menyemengi wi jamaah yang dimuliakan Allah kanjakna meluki masu tangga beni tangaso tangga beni bosi-bosi tu lapas kesok manyama kampung yola kenapa nasaba amangi kampungi magina amak kampungi karena pemerintah dek na paja na jagai magi na jagai pemerintah na sabak ibantu pung Allah subhanahu wa ta'ala magi na ibantu pung Allah subhanahu wa ta'ala wadi janji angka kutu masyarakat na teri-teri tangga beni dek na paja milo doang tani alena nilo doang tapi kampung na nilo doang jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala banyak loki maka pemimpinnya adil doang. Mudah-mudahan insyaallah dengan seperti itu napa turungi pengadau subhanahu wa ta'ala barakatna rikamputta makanjak manengi waselikna masyaallah makanjak waselikna galunge min retopa isakna matan retopa allinna gabana makuratoni isakna galunge nalatoni lasuloli malisa sitangatoni najinnatofi palla-palla mariawato pilinna masoli linna pupu si bawa ay jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu. Itu yang pertama. Parilo doanganna pemimpin adele malumui mujarraba diterima di Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor dua, parilo doanganna tau buka itu mapuasai riwat tu bukana. Makanya Pak Bu, ye komelo ni buka tawe, ya pakanjak ini, ya makanya ko 1 jam melo na buka tawe pas dia miminir mile bukang, ya supaya matu, ye ko mata macawe ni mati waktu mujarraba ero, tanyana ero turi jalan kote yursu, tanyana ero pisang muleng yursu, tanyana ero agasana. Agem mele yursu ipakanja ke mini angulon na titta marilodor di pongala ta'ala nasabak parilodongan na puasa yang kemilo buka malumui iterima di pongallahu subhanahu
wa ta'ala. Pak biasa tu bukan itu dip jangan siya pisah mulung yang kelak tema. Dalam. Padahal sitongan aku ni perlu ipangulo ati marilodo ri Allah subhanahu wa ta'ala. Aga parilodotnya sembarang milo telodo yang peti decemo telodoang. Sembarang. Miki makade pua pada cingi manang wija-wijaku de nama rigaga. Pua pada cingi manang kampukku de nama rigaga. Pua pakanjaki usahaku de nama rigaga. Nasabah makade nabita parilodo ngena papuasai riga angkana bukai ri puasana. Makanya Pangulo ati macam nita madarari masikiri rupang Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa seperti itu waktu-waktu mujarabah insyaallah malumui na terima pang Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya titipkan kepada seluruh masyarakat Sidrap di saat kita menjelang buka puasa. Saya titipkan ilo doang ngi kamputa supaya napaturungi pang Allah subhanahu wa ta'ala. Barakana ri kamputa saliwangan masyarakat dan insya Allah Sidrap menjadi daerah percontohan di seluruh kabupaten-kabupaten di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Makanya aja natasi salah-salah di jemaah maka dekong katau milo doang. Ustaz, pekuni pelekong katau milo doang. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Di nama digaga na baca roh aja namu persoalkan ngir makada. Di nang kana pau nabi te makada iya baca de na sabab perlu doang. Ya aja namu pangiwangir makada de dibaca itu perlu aja na tap pangiwangir roh. Melo ki baca Allahumma lakasumtu oke. Melo ki baca aga sinna di perlu doang. Boleh. Melo ki baca aga katata boleh. Apa sinin na rupa tahu padang kamanang akatana. Ya, perilodo yang penting perilodo padang keyak kari pong Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah aja na tap pangewan Pak. Miga mo pawite si pangewangi gara-gara yuro perilodo Allahumma lakasumtu. Allahumma lakasumtu puang. Hukum idi wa puasa. Wa bika amantu puang. Puang. Idi mi wonre matapa. Wala rizkika abtartu puang. Boleh ko mi papidalit ta puang na engkau pakai buka. Di pala na tamir tabace ro angka parelo dongat talen ngidi na marigaga. Puang. Tanna podo kasi dito na manungga cicilan na otoku boleh. Wading na marilo doke. Puang. Tanna podo kasi na madeci manang wija-wijaku boleh. Puang. Tanna podo makasingi matar taru Allah binangatku dena marigaga jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu yang penting aja taati kakengi korilana watak kalita makada iya pana cucu perlu doangi narikku i ubaca. Ya. Magami palena na pak guruanga mi di topan ditata na sabak mega tu deni sengi mega la ada perlu doang maka doa pusing aga je mi pau aga mi pau maka deh iya nemu baca insyaallah angkana kendamanan niku tuh kendamanan ni aga nomor di supaya puasa tak terima lampu pong Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah maga na pagurang tu pandita maka dike Allahumma lakasumtu puang mudah-mudahan puasaku ya karena idi mi puang karena idi mi tania karena wita mi boli bola aku ma puasa mama puasa na kau ya mi bawa dewa puasa ji ma puasa tu kak mesiri kak kau boleh ya. Supaya puasa tanah terima lampu pengalata lillahi ta'ala na paguruang isi di parilodo atau panditata Allahumma lakasumtu puang mudah-mudahan puasaku gara-gara ini si mata-mata supaya napat tugang kangi pengalata ta'ala tepat tarilalana ati tanah sabah iya mitu matu ya labukun si mata-mata iya mitu pakai asi tungat-tungat taidi tania songko tania wajaju tania seru beli walampena ya wad dijajeng ka tahu compan campi pakaianna malu sa pakaianna tapi macino ngiri dari pung Allah subhanahu wa ta'ala nasabah magai pakai yasi tungat-tungan na di na paja na paliara agero tepat matugangkan na lori pung Allah subhanahu wa ta'ala imak ka di situ panditata baca ye wabika amantu puang oko kaidi ada mata puang supaya di atai sinin na papedale na pung Allah ta'ala
pole ri tanah tanange tanae, pole ri wae, pole ri adang kangenge, pole ri usahae, pole sininna yang keri lana otak kali tapak kita makan jamu pi paring kalinge makan jamu pi pake awatangange makasi mopi maka dari situ panditata aja mupaja syukuru puang syukuru kiwi papi dalik mupona engkau pake buka. Nomor sidina tarimi puasa ta pong Allah Ta'ala. Nomor telu na patugang kang ita patari pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor pa na pak guru ko syukur pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agapi pada mila ipogaw jaman di milakan. Agapi mila sapa ng kaman ni ko tali. Maka na pagurang nabi ta sindi parilo doang. Maka di nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Puang, a'inna bantu ka puang, tulung nga. Sedia telu elo atulunga ri lo ri pongala taala. Nomor sedia puat tulung nga supaya maca ka meringerang lo ridi. Nasaba angkat tu la haula wala quwata illa billah. Iya ko maderita kalupa peringerangi ko man. Watun na turima sepeda. Turdina pa aja nagore ti ko lalo. Abang ama motor ni. Ay mini nagore-gore. Iko mango to ni na jeni tutu kacana. Tak kalu pemeringar. Makanya lo ki po ang ser mangi maca ka atur meringar ro idi. Ya. Nomor 2, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika. Puang paguri atamu po supaya maca syukuru. Nasaba ibu ya kode ni risa syukuru ay menderita mandrasa rasa kinang katau digaga syukuru na iya na tutaw mandrasa rasa da kolino. Nasaba magay de nulle matanangi pinadina. Ni tahu mak bola batu maka dia na mak bola aju mi alin maka dia tahu mak bola aju kanjap atau mak bola batu nyama parerita tu mak bola batu maka dia tu mak bola batu kanjap atau mak bola aju dia nulle menyemang peturimiro anu na ni tahu ma motoro na masapida mi alin maka dia tu masapida kanjap atau mak motoro maka dito mamuturi kanja pa to mangutuhi. Maka dito mangutuhi nyama perita tilo masapida. Maka di situ masapida nyama perita ti malalalalang. Di gaga. Makanya maka dito mo tatanigi tahu fokus mite kalabihan na tau ang kinapune tau lenge. Majapi na tu tau de nulis syukuru kiwi papi nyama yang kiri wiringing iri pengalau subhanahu wa ta'ala. Narik ko ukuran na tau iturimelo ipake ngangu kualita. Narik ko timbangan na tahu itu rimelo ipakai ngakwal aleta madari ni di emani pandar sasa gangka na puata ki warang parang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini digaga syukurukan madari sampai ka ko jamaah umrah jamaah haji inang katau jok kalau umrah jok kalau haji na digaga syukurukan napa di bola napa bukungi weli na jok ka umrah jok haji yena tuta terima nau iko lalan magai makoni ya si kapala lutue manau mopi magi nau ya nasaba yero beli bola na duwe mak beli bola jokka tanah mapacingi maka pala lutu ni ase ya po alina munri tenge kadirana yero beli bola na munri wiringi si depe jandela jadi itu isi ro na pusingi nakada apa silingan-lingan mi metu yer pasong ko celak masa si kampung ngak poli landrang pada wajah si kampung topa mak beli bola topa masa alina mundur ku si depina jandela iya aku mun di tengah de nangka harus nanya menyemeng ini nang aku yasi agi sana yasi pasawai manri pop mi 25 sebu ya tanya aja line persoal ka uku unron yan riro kan tapi dia nulis menyemangi Pak Bu zaman dimuliakan Allah magai nasabat turimiro kelebihan na tunita nadik nang kananya menyemangi papinya yang kiri wiringir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andi gaga padahal ko niya si pasawai ang kami ti kasi kampung na rosay sa turinita mi te lalo turinita mi kapala lutu lalo nang kasi kapala lutu riyon niya
Menyaman ni pidat ding biasa di ke anak ko kalaman je talep po je mi tu juk kapala. Talep po induk ka je de ni pidat ding. Undur riuta angkan itu yasi pesawat dia pada menyama idi pidat ding. Kenapa? Karena engkau asyukuru ke zaman dimuliakan Allah. Mengoto besti, mengoto lopo sih, ya. Pada pada otona borlindo, ya. Desi na matan na pidat din na magay na sabay isiro tu dan riuloy yasi lagay. 45 isa na 55 isa na sedi bus apa mi koro tu dan riolo turi piko carana pemilih peti don rolo mana ngero 50 diga aga utul. Tapi macam ni ustaz ini bu, ini masjid Kuba, ini masjid Beleteng, ini Jabal Rahmah, ini Jabal Uhud, ini Jabal Sur. Dia na perhatikan ngero. Tapi agam ni turi menur pikir makaraya. Itu amuno matu ya simale kaderamu. Ina tolip pamatu ko masigi Kuba wa amuno matu ya si male ya si tu dan riolo maka de tu dan riolo demo alai na deono. Akhirnya ibu si bombe pole umrah gara-gara kadera. Haula wala quwata illa billah. Kenapa? Apa yang membuat kita tidak bahagia, Bu? Apa yang membuat kita tidak nyaman? Nasabak degaga asyukurukang lauri Allah subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la ansidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Angkata lo buka aja no pawi kampung nah. Oh, mau ya pak itu kok dia nasi kuru tawe mumpu si pak ngoy si bawa si pak ceceng ya. Lo buka. Ni tete malah balik, lo si malah balik. Padahal kamu korong. Karena dia peling itu model ini ro. Onron na mileng tapi pada misa nah, tapi dia na milo tu lo malah. Penuh ni situ malah na tu malah lo si malah. Gangka na penuh. Mati li jitu mitai. Abang ngamatu meni lo kauling milim penuh penina rubu. Penuh penina apa? Melumanin si kong kasih tonita lain na anu milu si teri penina lain. Si kasih kong kanisa lain milu si pokoknya ini menes buah-buahan ipatan rupa is buah-buahan nakatan. Eng kanina kalepi eng kanina. Abang ngamilo tu dang de menanis sengeng ke koruan. Batu gale bu aji na buam meni ade tadi nak mana risan apa ni ada. Andre languamu. Padahal belum tentu palit telu sindrom patah sindrom miandre. Ibu, apa mula kinangi denre tate setengah na 5 lah. Setengah na 5 letuk matu tate anna liwa 10 ruaman iariga liwa 20 menit. Siap jangero ya kurang lebih 10 telu jana lah kurang lebih makor. 10 telu jana mapegengi tangan rewe pemilu kibu kamilu mana yanre. Bani kerun tu mila mana je kia mana je isi di bamni te idi mi manre. Cica mi je mila yem air bani ke pinat dingero. Iya, erun tu panasai mi andre duri yang aja mi mana mila mana andre. Tapi pada saat bani tawe buk. Malam minunis bobo emlan aga sana minunis bobo si kaca. Napa manre si bobo aga sana. Talu sindrom ni nandre cauni. Cek dek menipan. Artinya apa? Ini menandakan bahwa kenikmatan dunia cinampak mi zaman dimuliakan Allah tapi hanya menyemangnya ko sirumundrin po Allah taala dek gaga pak gangkan sinina tomato malabiku sulasura malabiku angkeria masih po Allah subhanahu wa taala. Jadi doana tau mapuasae rego ongkana melo buka malumui iterima parilodongan dari Allah subhanahu wa taala. Makanya pada saat nanti kita mau buka pangkanjaki angulon natita marilau di Allah taala. Yang terakhir nomor telu parillo doangan atau angkei igau bawang. Tau parillo doangan atau angkei igau bawang. Tau angkei itu natunewi ajak lalu nasabak narik ko marillo doang di Allah taala. Narik ko darari di Allah taala. Ia natu tahu malumu iterima di Allah subhanahu wa taala parillo doangan. Narik ko angka tahu Poji jasi pakang ipadan na rupa tahu.
poji gau bawang ipadan na rupa tahu na metto atin nero tawe ni lodongan irijae pada saat itu dena mitta lolongan ngi abala risesena tong kay gau bawang iro. Kenapa? Nasaba itu parilodongan na macawi polir pung Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati ke gau bawang ipada terupa tahu mite tawe malemah mite tawe madodong dimpa aja mu magsanna mo cubi-cubiwi dimpa aja maga mabeciwi mite tawe sabara gangkana dimpa aja magasanna mengenui maka deki mo maga sabara amato si sabara na tawe pasti pun newi ati naya ati natasi derupa tahu dega mite dega magasanna dega mulle mukurui sejauh mana sedalamnya ruatin rupata wading mamak ko timunna tapi atinna makadukarwi nasabak digaga mul mukuru atinna tasidi rupata. Makanya kadai pasanna tomatata pogo memen ye melemu pagau jama memen ye melemu jama gau memen ye melemu gau tapi sengi pasti rewa rialewi risisena to ongkai mapangkokang. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nariko mapidici kutumana aleta matua tapi dicingi yen namo nariko mapijaki aleta matua tu tapi jari. Maka bulan suci Ramadan launi me di pabiasa lewe ibantui sumpulolota nariko ding ibantu bali bolata nariko ding ibantu situlut-tulungi nariko situlut-tulung karena keberkahan bulan suci Ramadan insyaallah launi me pabiasa maricing ibiasa ko saliwan na ulan Ramalang liwa na nakta paji ulan ulan Ramalang de na natomanan na magay madodo ni mapuas antar puasa de ni lima na ya. Terutama makunre sesa apa yang biasa makunre itu ko ciri-ciri na makunre manana itu menipi-nipi timunna magi na manipi timunna magi na manana makunre menipi timunna maringa nginaka na caw-caw masih na paajay. Bapak Ibu jamaah di belakang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saya tutup sedikit kisah. Engkau tahu penelitian sampai di kampung kami nama coy melo teliti magi nama coy no runti koro tomotoa 65 umurna siaga umur apa nak kada 65 nak kada idiga kami nama coy ko kampung nak kada de engkau pa nigero amboku ambok na maksudnya kak biasa nama mati ni ya kama koro ya sia lo den remor na kare koro lo tani ternyata umur ne rombok naro 120 tahun 120 tapi inange temaga sana 65 tahun manu ni dorok nih dena nan ya pun nange ambok ne 120 tahun deto na dorok tapi manu ni rita na tanene makada siaga umuruta nakada 120 tahun nakada ini nega ko kampung kami nama coy nakada de tania niga papre nak angka mo paga ko nakada yang ka nigero nakada ambuku berarti nini nanang ya nini nang siaga umuruna 165 tahun 165 tahun. Iya renang nene Rita sagar mopi Rita magala mopi trilo lari jogging magala iya jogging lol jokka iya jokka eli jomokona magala nakade ini nakade yana makade magine di na malolo kirita nero anata si bapota
Ma agar si nasa nakada uyi ya irna seru anak kuro na masih jama tua na sabaturinan naki kubinina. Si bayi nangiro anak kuro si bapu apu kuro masih jama tua turinan naki kubinina. Ma pedi na terima lolomo pirita nakada ya pu ya denang kananan naki kak biniku. Ibu supaya irulak kita melulu pulane aja lalu tanan naki. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih banyak seluruh masyarakatnya, jamaah Masjid Al Ihsan. Terima kasih banyak tanah podo insyaallah nawiringi adisi-disi ngapong Allah taala baraka ni paterru puasa ta sulak kalipu dan insyaallah napateri melampui sininna pakasiwe yang kay papole rilalanna ulan Ramalang. Jalan-jalan ke kota Mekah. Cakep. Jangan lupa singgah beli cila. Kalau Bapak Ibu berangkat Mekah, jangan lupa Ustaz Hamka Pasongko celak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.